Reka nizere ko mumeze neza cyane mwebwe mudukurikirana hano kuri Bikorwa Official. Ikaze. Uyu ni wa mwanya w'amakuru abagezweho mu ruganda rw'imyidagaduro. Amakuru tubazaniye ni amakuru dukesha ikinyamakuru cy'igihe ngo bimeze gute. DJ Brian nabo bari kumwe mu modoka barokotse impanuka ikomeye cyane ubwo bari baturutse mu karere ka Rusizi bagana mu mujyi wa Kigali. Oh my god, oh my god. Mu kiganiro n'ikinyamakuru igihe ubwo DJ Brian yarakimara gukora impanuka yavuze ko we nabo bari kumwe bagiye kwa muganga kugira ngo harebwe neza niba nawagize ikibazo kidasanzwe. Ni mu gihe ariko imodoka bari barimo ubwo ni DJ Brian n'abandi bose bari kumwe bavanye Rusizi, iyo modoka yangiritse cyane dore ko yaguye munsi y'umuhanda aho yakuwe n'imodoka yagenewe guterura izindi modoka. Amakuru ahari avuga ko DJ Brian warutwaye yikanze umwe mu bantu bari barimo bakora umuhanda kumukatira ngo atamugonga birangira imodoka itaye umuhanda. Impanuka yabereye mu karere ka Nyamagabe aho DJ Brian yarari arimo kuva i Rusizi nyuma yo gucuranga mu mpera z'icyumweru gishize mu bitaramo yahuriyemo na DJ Sonia. Iyi mpanuka iki kintu cyane ubwoba kuko imodoka yangiritse cyane, ariko ikintu gitangaje umuntu akwiye gushimira Imana, nta n'umuntu wagize icyaba, n'uwakomeretse n'akantu gato bidateye ubwoba bidakanganye nk'uko DJ Brian yabitangarije ikinyamakuru cy'igihe mu kiganiro bagiranye. Ni ikintu gikomeye cyane. Uyu mukobwa ni umurame kuko iyi mpanuka yariteye ubwoba. Reka nizere ko rero mukomeje kugubwa neza. Ayo niyo makuru yaragezweho kano kanya mu ruganda rw'imyidagaduro.